Waduh, begitu naon yuk. Sampurasun Pak Rampes damang. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak kene pakuliannya. Aduh. Pakulian, Pak. Damang. Alhamdulillah. Aduh, Rampes damang. Mereka mana, Bapak? Balik hadinya kalembur. Mereka mana? Mohon. Araya. Cagur. Alhamdulillah. Kabare. Kadinya Araya. Daun nuju iya. Nuju naon? Kan bade babena. Oh. Bade salamatan. Salamatan iraha. Tanggal 27. 27 Juni. 27 Juni. Menuju persiapan. Ya. Oh. Terasi golekna kamari ti Kang Wawan. Kang Awan. Ya. Awan Dede Amung. Ya. Oh. Kaping 12. Oh. Sekolah teh. Sekolah. Oh. Walah. Rampes damang. Aduh. Air raya saha di luhur? Di mana? Di balik. Di Bale. Itu abah Asep. Damang tae alhamdulillah. Itu. Hajat. Neme bade. Oh, persiapan. Neme bade. Kebona di mana kene ayeuna ya Kebon kene? di dia di. Kayak kene cekap kene. Cekap. Oh. Ini di nonton bapak pun. Oh, aduh, geus tatahan. Nuhun atuh. Aduh. Di dia mah sadayana sampe kan? Akang masih Mas, abah Asep mas. Abah teu nuang sangu, Abah masih Masih. teu nuang sangu ku sampe we. Sabaraha kepala keluarga nu ku sampe di dieu? Genepul. 60 kakak. Langsung genepul. 60 kakak teh berarti kirang langkung kali 4 lahnya 1000 lahnya. Kirang langkung. 1000 kakak. Berapa luas itu dah meh batur ngarti. Upami kebon mah kirang langkung 40 hektaran. Oh, 40 hektar aya kene 40 hektar. Statusna tanahna Tanah warga. tanah warga. Tapi penguasana ku sadayana. Kan sistemna kan komunal orang Sunda. Masing-masing misalkan Mbah Widi gaduh sehektar. Oh, Gaduh garapan. sehektar garapan. Oh, 40 hektar mah cekap. Sampai setahun berapa kali panen? Sekali. Sekali. Gimana caranya sangkongnya agar awet? Tak pami singkong sangkan awet jeung teh di dieu teh aya panen